Faumuina loa se o whapaleina oe I na uwi I ngā olo mamalu pa ia whaanene ina
loa no e le tua o mai tato tapua I Faumuina loa se o whapaleina oe I la uri I ngā Olo mamalu paia Ia whaanene Ina Angelu mahau o le langi Angelu mahau o le langi Ke rupi ma serafi Manu matai tasi Faumuina
Faumuina.
So please have a seat. Now we'll start off with the Mama Tolu singing group. I'll have one of them, they'll come and say something and then they'll sing a song. Yeah, so just follow the program on our, if you got your scan thing or you got your funeral service, yeah, just follow that. So now we'll invite singing group of Nana to say something. Faumuina mo ngana fa Samoa, masano fa mo ayaya etanu wasa, wa Toatoluolefaleaana. Ang neitaya, utopot mai, utapot mai. Testimonies mawina solfua, ang ona le fionga ya. Toatoluolefaleaana. Olona suafalea, ina mato mafutanga, mato tilo o ia otolu. Eta o ia otolu. A o le fa umile o na suaf. O Toatoluolefaleaana. I se taimi, o na o maina mato kulupu, mato te usuina se vi inga, o se pese, e fia ia tolu e usu. O lei pa ia a inga, o poto mai, tupu mai o na tunu, o poto mai nita e au. Ale o se tala nelo matua. Eu te usava o teu whaingatā. Ai no outro ia whaatitio, o tau sala lea tūlanga. O lo ia whanuporo la tau te whai lea tūlanga. Ni se tala nilo matua. O na mele malape o ni tina. Ai amai pa i o lea tua. Tato te mani whaatasiu mai a. O ne mea whone na neona no ma futa ma neona mafutanga matolu. Ona ole li. A tonu e sa mani a whaesea. E se situ lama. Sa i ana pōsa o whanongono mui. I mori mau e whanau mai a inga. Ka malo atu. Ai ole mato kurupu. O le ara mai ia. Ia na mato kurupu. Au avea o whai masui. O se taimi o na saunone o le sunga ia rupu ni whaasio. E whai whisana ia mori mau. Ia tolu. Au lau mori mau. Moe ni ina nato prokarami. O lo ingo o lili a sangala. Titiru e prokarami na ia na uman wha prokarami na ia. E le ainga maa lo tolu ia le nei wha moe moe. E pio na uta ua. Ua vea o whai masui. O le mato kurupu a tole. A leanga fia o mai lunga whaine rato tala winga i a tolu. Ai o le fia whaasawina o le taimi. O le ua vea ia o masui. Wa sole ma mafutanga malitina i a tolu. Ai o te fia moli maua, tu le mato kurupu. O tolu se tangata na matama i le mato kurupu. Sa au tanoa iai. E awai mai. Ia na ele i whapeara wa lue se tolu mali mato kurupu. O se tangata e fia. O se tangata e wha maoni. A tonu o tolu le tangata e moli mau e le apostolo Paulu. E pi ona moli mau e ma wha marosi ai. Ina ia o iu se tangata e tu mau. She's very loyal. She's very... O tango tustusi lalo ia mea ia ina nei te wangaro ia tea. Ua sui fui leo langa ia o mahatutua. O pea o tolu. No tango lea tusi lalo. O tolu o stangata e wha maoni.
o se tangata e Pionau Taua. She was one of the original members of the Matutu Asina group. Not only she was firm, but she was committed. E le whanga e tia, o toro tangata tū mau. A whai mai toro whaise mea, e tū mau a o iei. And that's one character I learned from her. E ti ngā ona matua ma mau toro ia tea. Ai whaaloalo mai ama, ma o se vainga na o te whiawhia i winga o toro. I te tono mato kurupu, a whai mato kurupu e tai vai aso ma whai. E se asa la ngona luna leo. Ai o i o stangata lotu tele ma stangata e. A whia marama tolu se mea. E whesili. E le whewhe fwina e pe o i stangata e tele whaaloalo na le saunoa e le mea o lo mana o ai. A o launa mo le mau iei. O stangata whai wole lei. E Pionau Taua o stangata e tūmau. She was not immovable. E le whanga e tia. E le taimina o na o maliuia tuau. Na o whare e atolu. O rea sa ngalo kope ngai. O mana na taranoa mai ia tori e te au. Whamai. O ia. Sa ola mai ale e whakasa. O lato ainga o le afu. Ia no whare e la mele ngai so ngaru i oli. Ngai alu sao, ngai alu so o le popi. E whamai e tori e te au. Ole karisia na tuau. Sa na whai pipula ma tuau. Alu lo iei no fō mama. Ma alo e le karisia lo te popi. Ia au le stangata sa o a tonu. Peto te whita mai a te au le tūranga na ia. Ai o tolu whai ale mea mana o ia. Sa o muni ma whauti e. E reise mena ingiringa. Ina ua tauala o whaiwhi aulana alo na alo. Ia pene nei. Ia o se whamaru se aulana iei. Awa mato whilo ai ma e taranoa ia ene matu au. Oi matu au. E winga i whaia o ngai aso i Samoa. Ai mataranoa ma ua ma tolu ia ma whanau. E ngutu mai e tolu ia o ngutu au o tui e rau whanau. I mea whapena. I whamara ere e. O le ua whai au ia sionaro pene. I ne. Pati alu la e support pene. Whamalero o tolu. Ia wale o le a whitau ia ma ia. O le asau e support ia le au loto pene. Ia na whai ale whapena. Ia o se taini ua o vili atu a te aku whamala ere e. E fia mana le whaingo le sumu. O whake, o ngai tō te la whanau. Ma whanau la whanau. Whisiri si tamai titi. Whamai o la wō tamai ti le haonga. A le whisiri mai a te aku. Whamai o te whiwhara molongo ai. I sauninga lotu. Wha Samoa. Ai mi se pe a la unga lui le sunga ia lui. O tōru o stanga tai fia i le fionga le tua. I fia whalongo ai. Ia avea e yel ni taimi. E wa tosi whaftai tere rawa i alo tolu. O whanau ma whanau. I alo ma whanau tolu. Ai mai se a inga ma wō o a tolu. Whaftai lo tau si matua. Whaftai foi. E tōtu ina mai o tolu. Mātou te mafuta. E a o ina i foi lo nei tangata i a tolu. E Pionau Taua. O tolo sangata whai wole nei. She was also so influential in the Toatoluolefaleaana community. Ia na sau tolu, e sau maa mai a lote. Ia a nā ratu mai si, mai na i siro mātua na o whai langi wholaunga. Ia taula papa a whala au. Ia siro matua o sirenga. Ia nao o suafana o na ie o whai langi wholaunga. Ai o luingo lau tala. O tolo sangata e fia e wharongolongo le whionga le tua. E Pionau Taua whoilere. Tolo hesa e mawalalo na lotu. Ai lotu tele. Ia o le mato kulupula. O saunia se pesi. Kamale mole. E o mai e sauni mai.
ona o le taimi. E usumaina. Ia wale. Langai ele. Let's give them a clap again. Well, we can see Mama Toatolu's passion and her love for the Lord. I just want to read a scripture to open with us today. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff are my comfort. Well, talofa lava, bulavinaka, whakalofaleatu, kia orana, kia ora, and welcome this morning. Welcome to the life as we celebrate the life of Mama Toatoluolefaleaana, Faumuina, near Faumuina. She was a great woman. And so we want to welcome each one of you, friends and family,
Those that are on live stream, welcome. Welcome to the service this morning. Welcome to those who are overseas. Welcome to each one of you. Welcome to our whawhiaos that are here this morning sitting with us, and their families and their lovely wives. Welcome to each one of you. Welcome to our Matai family and those that are here with us today. Thank you for coming and supporting the family here today. Thank you for coming to support the Faumuina's family. For Ime, for Mele, for Valia, for Helena, and Penny. Thank you for your support this morning. And as we gather this morning, Mama Tolu's life was a great life. And we want to celebrate it, but also farewell her well. I'm sure God in heaven is rejoicing with her as we gather here today. And so for each one of you, thank you for coming today. Before we start this morning, I just want to mention a couple of things before we get into our service. So if you have a service program with you, just follow that. But also we have an app if you want to scan that on your phone. A couple of things. First, we have our toilets. So if you're coming in on the exit, just on the inside over this curtain, there's the man and woman's toilet. So if you want to go, don't feel shy to go. And if there is a fire in this place, exit on that door and the one here, and we'll go to the big tub that's outside there, the tent. So just to let you know. And also after our service this morning, we want to welcome each one of you, invite you to come to the Manukau Memorial Gardens, which will be, Mom will be reunited with Dad to our Pepe. So please come with us and support the family as we're there. I think should be there by 11:30. God willing, island time, eh? Island time, God willing. And after that, you are all welcome to a lunch at the Manukau Event Center on Norman Spencer Drive at 1:30. So just to let you know that. So this morning, just want to open up with a word of prayer. Let us pray. Father, gracious God, we thank you for this morning. We thank you for the life of Mama Tolu. And Lord, as we gather this morning to celebrate her life, we pray that your Spirit would come and be with us. Thank you for all our friends and family that are here, that are with us, with Mama's, Lord's family, and Tolu's family, and all those that are watching overseas online. We pray as we dedicate her, as we celebrate her life, as we continue to grieve and rejoice of the life of a woman from the islands of Samoa. And as she gave her life to you, we pray this morning as we come together that we be able to give you glory and honor and praises to our life. And so, Lord, we commit this morning to you and thank you for life. And we say, Whawhitai lava for Mama's life. Mama Tolu's life and the way she spoke to us and the way she gave of her life to us. And so we give you thanks and praise this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Now we'll have Brendan Faumuina, the grandson. He'll come and do a reading for us. I have got my reading glasses, so jokes. Reading today is from Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Hello, Brendan. Thank you for that.
And now we'll do a couple of testimonies for those that will come and share. First this morning we'll invite Toatoluolefaleaana. O le tina ia tol ia ai o la mori mau o tolu o le na ma feilo na ma ke tau I lana ma tolu I le lotu kakolito I o tara sa ma pai au lotu ai ia pai lea ia ko te pa mai ia tau o le aka ma vai ona o le piasa I se ona alo le e fai te awi lotu le nei. Ia no pai la e ia tō. Te lei. Pai le mea le lei. Lano e penga tai a te oi. O le nga lue lo walu I le nei I ka le sia. A e ano ke sosuani lo walu. Nga ia tia e nga lue nga le atua. I nga ia tōku maola. Nga lue nga le atua. Ia lea lava ni sau lava tōru I. E le fai na whaangalo ina ama. Tanga si uso ia tōru. Kwa lewa tele, mai o mama ftam ke le to ita ua ni mea o te pau lava le mea ia na ua. Ma te o lava, I sau piki a maftanga. Maftanga, pak toi, ia maftanga I me reua, maftanga koi I o tara lea I o tratolito. Ia ma o nei maftanga. E pa asili lava ia ma ua. Ona o le apionga pa ia lava le atua. Le fai na whaangaro ina lava. Nā le wa whiona pa ia le atua. O le suru lea ma le mala ma lama ia tātou. Nga ia tātou sāwa wali ma tātou paia mea uma. Pei ona wheta lai mai ai ke le atua I lana whiona pa ia. Oa o le atua. O le whiona pa ia ko le atua. Oa ia I whaatonu ai pa poto ai. Ma maua I tātou le makitama le atua ia so o mala. Ia le asu na o wili ai ia tonu. Sau tai au, tau ta breakfast. Na mao le ma. Sau na ia piki a wa stand o yosi. Wisi au le lei tele lan after abali. Le o le lava wa lava to le fa pe wala very ta abali. E mateo lava mao ko I me le wal mata. Fala ta le ya ton. Ai fa le le awala te le ver ka abali. Ai fa melam ka ya le la ku sa we abili ka abali. Ta ke le ya ku le lava oi. Ai ma ngau ke la ku abili ka abali. Ya akafe oke ya akafe ka se lava. Le fa no fa ngalo inga se us. Ya ma o le ma ke solo. Ma lo la ia le paka. Ma ngofo ai ma makala mo ai. Makala mo. A te o mai akia. Loki. Le aso mga. O ka ua ma kuwa. Ua ka kalamoka. Te ke fai mai akia o le fai mua mai so mga kuwa oi mai ai. Fai mua mai so mga. O ka kure ia. E lai so mga paulawan me. Nga o e loi ma. E fa mua ia ka ua le akua. Pa ua le me ka kua anga bibi. Fai kau le whiongo pa ia le akua. Makalo. Paka penga kangaka. O mai lawa le kaimi o wala au ingai. Ya, a lawa sa un. Le lawa, ya lawa o fai ko. Le lawa fai lawa ko. Le lawa o sa lawa ko. Ya le o ma ko lawa ko lo mo ka ma le lang. Ya ai, ya kia wa ya. Le fai no o pa ka lo ni na lawa ni ka ko. Wa o ko lawa ya. Le fai ma ka lo se ne le la lo lang. Ma ke kala mo lava ma ua ia. Ile nga yonga pa ia le akua mai komo ma. Ai mai se lava mo le ala fa kai le sunga ya komi pa sio. Awa
o isia sa la kompasi o kan makus pa ia ala o ke la ba ni ko ko ngi sa te au o me ke isia o ia mai está kai lava ile suma fo o wa le lava le wan ko ke ale lava o wan wa ia le me sa wa ko o pa mo lava ia ke le ko tani le fen o fa maloina pa lava le me ka lo fa le ku pa kasi mai ka ko le ne ya ko sa ni ka ko yo kinga ya ko pa dia pa kasi mai ka ko kama ya pa te kai ko ya lo ma ta mau la wa ko ko siglo la ko kinga le lava oi man mungia le soi ko kinga ngol ko ka singa ya ke ya pe o se amori mau le ya pa mi lava ka ko ma kama amen. Malo Fafitai. Now we'll have Pastor Louis Bonifacio. Te fatal fatu swafa tato li o Yesu Kristo tato li bro tato faola pa ia na malu wa fam pot mai le yaso su sunga I whawhenenga mo tō whatua. Ia, ele whaia se tala ia e mō mōno whātulo watu. Ele a whio a inga sa tuala wā sa me uta. Whio taimari uta e whonga sa tuala su ten wasa. Ia, la au me whausia. Ia, nei tu au lei, ia ana. Ia, pape fo I lea I tūre a inga sa tuala, ia, mo lo swafa le fio tole foa ia pe fo ta uso ia mo pu ia ta fo I le tua ia ta wa ve mo upu ia te oi fal fitu ia fa pe te lenga ia ape o na mo mana tu natu anga le mai le tua ma mai la fa ma fan fna la fa mai se pa ia ia ina lua mai se la fa nau ia no le ngao sa ia sa tuala a o ni tai o te fia fai se talai a ve ma mori mau I le tina ia Toatoluolefaleaana. But just want to quickly say good morning everybody. I just want to say greetings to the families and those who are here, and especially Tolu's children and grandchildren who are here. Our heartfelt condolences and deep sympathy for your loss. We love this woman very, very deeply, and we're grateful that we're able to celebrate her life this morning. Ya, papelo yatu, paio sa mo, pot. Sa pol tau sanga ya fei se la viva na mo felo ya tua pepe. Ai fato a muli ane felo ima tolu pot tau sanga lua fe mali tasi. No, o fai si le ho le mato fai nga wo ma le masalinga. Mal maftanga mai ka o nei ale te mile sa fa ile o nga tus pa ia sa o fa ia o nga e fa ngoi no Pathways Bible College o na lana amataina no mai so o ia tua pepe mai for matoton. They were very good students. When they started attending the Bible College, they were very diligent. O le to anga yo ila o nga e vave atu lava about half an hour earlier e tau atu la tawa le no fairly fafo fatatati tinga ale mahu fo le pao le winter ai lem faina misi le watu ila ila onga sa lua tau sanga le course atua ia na moana tu spasi a o tu auma mai fo mato e fatau sanga na toi repeat atua ia le la ola no ono le nau lava ia fia awina ile fionga le tua ia paua io tamiti auma e lua tu spasi mta upo tas na te so ole male tulanga ina wa vea ia le fionga ia tua pepe ma fa tonu le polkalame ole anga nu manenganga sa mo lunga ole le tio ia ma vea foi ma wala na fa wina i pea le maftanga ma le fainga wo ma ila ua
ai mese o tina ia tolu wa ia pe mata ua o le avata vale le e no fo asilo matua se longa e uma por kalame uma matal no anga tua pepe ia fatua te fo i on sa i o le tina ia tolu ai no fa longo le no po pi o long tu te le lava ia le ia on sa ia na mate foi le ma mafutanga tua sina tina mama tua sa o fa ia le matu fa sa ia fa o foi male masalinga lava ma mafutanga ma tina ia tolu o le tele o taimi e fa soa tolu la ua mai tau e fa soa tolu le mata upu nei o le fa nau Faumuina ma le tapina ina o le tangata ina ia le taimi vala au mai le tua e tala noa lava tolu le tau o le fa nauina fa le nganga pe o tanoanga Yesu ma Nikodemo ma salo ai ono o se mea na o ia te ia le tūlanga le whiriua ina o lona soifua fa le nganga ma ia na ngona ai le tūlanga ma ia whātaua ina ai ma wha tuputele i airo nā lofa i le atua ai mese o lana fionga ono le taimi o ani le sona mo au lava ia maua mai atonu. There are a few lessons as we observe the life of Tolu for me personally mo mua o Tolu o le tangata lofa i le li Tolu was genuinely loved the Lord. And I know there are many people who love the church but don't love the Lord. But Tolu put the Lord first. Mo mua lava ia turun fa mo mua na lofa i le tua o na mamalo na lofa i le lotu. Al mafuanga na po fiado tu ai Tolu. E matua a toa ia ilo na value malana ngā ruenga whai. O na sila fia Tolu e le o malue mo le kalesia. O lo malue mo le li o io le ao le kalesia. And that's a challenge for all of us. That we first love the Lord and then love the church and not the other way around. Lona lua se mea o te maua mai le soifua le tina ia Tolu. O le whataua ina le Tolu o lona ola whaaleanganga. Tolu spent time to nurture her own spiritual life. Peo tatu whalongo i le tina. O Tolu e anu le auntu spaia, e anu le lotu, e tatalo, e usu ana pese tā ia e voi. I lana kitara fia i ingo le tua, e anu mafutanga whaaleanganga, e tau mai ai, e prioritize e Tolu lona soifua whaaleanganga. Lesi voi le anu tau mo tātou, that we put an emphasis and prioritize our spiritual lives, that we nurture and pay attention. That we're not just body and soul, we're also body, soul, and spirit. Ma nai yo le sona le o te awina mai le tina ia Tolu. Lona Tolu, o la moli mau. Tolu was a very gentle woman. But after hearing the testimonies last night, I crossed that one out. But seriously, she was a very gentle woman. Tamaki yo anga o le nei tina ono sai o tau le whana a wai whapena soifuanga e sasa lava ma ote matulanga whapena uma lava tina te tonu a inga. But deep down she was a very gentle woman. Anga malu tau sa fia winga o le tina le ia Tolu. She had the biggest smile. One of the funny things about Tolu, she featured on the front page of our church magazine that goes out to all the churches throughout New Zealand. E le lotu Yamato, ai front page mai ia ai front page mai to laua malote. Sala isi teimi na baile le atalda. Ia ona o le tangata pito isi na te lela na smile. Ia on sa ile si vai o to ele nei to angai practice bear smile pe o Tolu. One of our very fond memories with seniors o le taimi o le COVID o le taimi lana ia wa tau fata itai nei le whainga o le mene o le Zoom ia so whaatau lo ma tofu uma ia tinama ta mama tutua ma le meo le tablet foi le whaatau iai e o i le whale ia e whai mai ai foi me mata mai ai ma join mai ai le Zoom ia le kolu i kula tau whaola le Zoom foi le on matua ngā duenga matua lava
ia le a foi. Ia le tamu fai foi le ia uma le mana if eu subis ia mana tua foi la if you know you cannot all sing at the same time on Zoom. But so I'm monitoring this thing and I try and mute them all so that but they unmute themselves. So yeah, the two la tau the first verse, at least the first verse, at least we love those moments, now senior moments. Ilunga, yeah. Now maya, like tinam, like the mama tutua. Ia o le taimi vore le wa uma lockdown wa toi o mai whatasi ola. Pe wa fia tau sanga i le whewaa ia matua e whai le celebration o tau mawha ma mea whapena. O le si vaenga muri. E se le alofo tolu ia umaro tolua. Pau ala tangata a tau lo ingoa. E tau a toa lo ingoa a toa. E tau au tangata o lui. Auto o lui Bonifacio. Pau ala tangata na te tau a toa ina ia lo ingoa. E a voi. A ola teimi no atu ai tolu voi le. O te baba ai atu a voi le a ola teimi le a owaru. Te vai atu au savali ai whapea tolu voi le. Te mana o tolu e sa wekisi ai le i ai voi. I try and kiss all the senior ladies in our senior, but when I get to Tolu, she wants to give me a hug. So Te alofa telea Tolu, I really love her very much. I'm really going to miss her. Miss her smile, her fellowship, her encouragement. It's been a long time knowing them. Her and the late Tuapepe. Tolu whawhetai la whawhetai mo le whamalosi mai. Whaatai molem. E tia ia o ngā umai siro mātutua. Oe ai te le tia ia o. Ioi. E ula vale mo foi siro mātutua. Ai nā oe e while mua Yesu. Whaatai tolu, whaatai au whaatai tai ngale lei. Whaatai le whaaro tu tele a mesio te talo mō mā ua mā ane a mesio le nā leunga le ngāwa oe. Yeah. Nute le ina le pai o le tātou a fia i le yaso i le nganga wha misi o le tua o tātou umalawa e lon file mo wha tai mo le ava noa. Pastor Ruth. And now we'll have Olufafo Tawai. Is this working? Okay, it's okay. That one? Which one? Yeah, that is good. Never tissue. E whasanga e o mata I maunga. E o mai ai lo ofiso sohani. O lo ofiso sohani, mai le ali ilea. O le na whaia le langi, a toa ma le lalo langi. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord, which made heaven and earth. O lo wingoa, o lu fafo sa mautawa. O au o le nis, o Toatoluolefaleaana, mo le tōsi la fia. O au o le tama a maalia. O te whaapoi le lia, a wā ua paia, ma mamalu le mea nei, ma ua o vai sauina le tupua. Ma le lau ai a wā ua susu lau sunga tai o sauninga, lau sunga pasta Paul Gibson, tai nane le paia ma le mamalu le nei sauninga.
So fo le sunga to ina malolo man malo tanielu ma me mal falitua ai mai se le mamalu le au fainga luenga pa ia ato sunga au ona tofia le atua o walo na finangalo tainane wo au me mamai ai mai se a inga ma paolo mangafa ma to te maluai o te fatalo fatu ma o folo fatu le suafa manu malo lo tato wali ifa ola o Yesu Keriso ilo o to pa ia o saune ma lo le soifua manuia o te avea le nei avanoa fa auro e fai ai sa moli mau popo e tu sa male mato maftanga malo mato tina pele ya to Toatoluolefaleaana o te whaungaina le awhionga pa ia le atua e whili mai ai se upu e whaawai ai le moli mau mai le tusi a whailaunga o lona mta upu e tolu whai upu e iwa e o le lua se fulu ma le lua a o te whia whaungaina le whai upu e se fulu ma le tasi whaawai ai sa o moli mau mo si o mātou tina peleina ilo mātou wanganga ua whaia e ia mea umalava, e mātanga o fia i o lātou lava tausanga, ua tuuina foi e ia le manatu, i le lalolangi, i o lātou loto, a e le mailoa. E le tangata, le ngā luenga ua whaia e le atua, mai le amatanga, e o i le ngata anga. O le autu o la umoli mau, o mea lofa a le atua. O le tina, polo mātou tina, o Toatoluolefaleaana, whai umu. O le mea alofa a le atua. Na foa i mai, mo i mātou. Le ngata ilana whanau, lona toa lua, malona ainga, ao i mātou foi. O te whawhitai i le tamā i le lang. Ona mātua. Sa soifua mai ai. Ia whaiumu, whanga ote whaiumu. Ma whereni whale tutulu whaiumu. Mo le tausinga, ma le whaafai le leina o ia. Sa atu ina atu ia awa onga. Ma le whaife au. Tūlanga lua. O le kolisi, whawhai a onga. Sa mauai le poto sa la lau. Ai sa asili o na maua. Ma mausali le whawai papa. I le atua. Sa ia mauai le poto lilo. The wisdom and faith. I le whata otomta upas tol sumaltasi. Sumal fitu sumal valu. Lo naso whanau. O upuia. Na te fusia lo na sulunga titi i le malosi. Na wha malosia o na lava lima. Wai lua e ia e le lei lana tau. E le mate lana la mepa i le pō. Sa ola matau i le atua. Sa le fefe ai. No fear. Pe ona tau whaafafonga e ana pō. I le moli mau le whanau. E le fefe. E ola mana tunatu. Mo sona lumana e manuia. Sa mauala ua wanoa e whai mai ai ana storytelling. O whai atu tusi sa tusi. Ai le ai. Ai whaapea lana tala. Sa ia filifili ma le poto, ma le atamai lo na tofi. Le tama i atua au pepe Faumuina. E o ngā tutonu le atua i lo la ua ainga. God is the center of their relationship. Sa whaali mai ai le susulu atu o le malama lama. Sa sului ai e le ngata i le whanau.
ua o mai fo'i ia I mātou, ona nieces ma nephews, ma so se tasi e sulu whai atu iai. O le tapasā, po le campus lea, sa whaatontonu folau wai lo la ainga. Au fi ai ma mātou uma, o le tina sa ili iai le tō wha mamau, ma le whautau tanga poto, pe aso so le vasa, o ia e au mai ai le tua lalo, ai au we talo whai, wa mo watu. Sanga lue ma le wha maoni, e tausi le file mu I taimi, e so wai le vasa I tonu o le mātou ainga. Ma sani lava na mātala noa le tusi pa ia, a o le tala lava I ate au. O le kalatia lava e sasa I taimi uma pea matala noa ai. Io e kalatia mta upu e lima whai upu e lua sumalua. O lona nau ta inga po le lekasi e nau I ailo na loto mo I mato uma. I o mato whai al finangalo o le atua. Do God's will. O lana ta leni o le whai a onga. Whai a onga. Whai a onga I le tino. Ai le ngata le nā o le mawhau. Ai whaasirisilina le anganga. Pe on tato moli mawai. I le stunga I le whawhianga inga ia lui poni whaasio. O lana tala, I o tō fua tele mai, fua le anganga. O le alofa, sa whaia ia. Le alofa, e mua lava, le atua. Misi lau vili atu I tae au, e te whamanatu atu le atua. Ma e whai mai, o sauni. E te sauni te alu I whea. Wa ai le fua le anganga, ia wale lei. O le tangata, e iai o na winga, o le file e mu. E iai taimi e le tautalai anti, a o na ita le tangata. Na le tautala lea, e valu whapele utu. No whai atu le iwa ai, ba e le tamanala oso mai fafu. Whai mai ole a, ianga e whai mai a kia au pau ale ole mea whai mai kuau. Pau ale ole mea, o le ita, whiaku. Va ai anti. Mo kama whaile ia whai se whainga e kama whaingfo ia mea lea. Whea kelo ue. A mai lo wita e tau tono lo miti afu. Ngā ka lea wha mai e fofo isi ngā mea. Whea whakai ka, whai a lei. Ia, o lau tala ia o tau na work. A mai fo ia te au o wita wha mai. Vai lo wika tau tono lo miti afu. Ngā mako e lea. Whea ku usul pese. Ia. O le isi fua na o wa aia ele tina. O lo naanga le lei. So se tasi e mai. E whai mai a whafo oso tā vale sau tā o mala o whang suau. Se e whau u lea ma lea. Ave ele wha manuianga. Lana fia fianga le nā. E wha maoni on tofi mona tiute. I le tau singa o aina. E whautua le lei. E le whautua leanga. O lea la te whai atu. So se wha lave whai mai. E whai mai a whafo whawhita auli lea whaku. Te iloa lau tala ia oe. Bless the situation. E whaatali lea tua le tadi. Aua ne mai maua fua le tā loto. Te waina mea. I bless the situation. O lau tala na ngase. O le prayer sa masani ona ma affirminga. O le miracle prayer. Te leilo foi po whena oso me nei prayer. Ai o le prayer le nei. All is well. Everything is working out for my highest good. Out of this situation, only good will come. I am safe. O le nā lava, e le mawhai o na ngalo. Ia, nei te ua umi. Ai, o lau tala, o le iopus fulmaleiva, lo na whai upo e lufu ma lima, le tina ia Toatoluolefaleaana, o te fia whao ngā ina le upu lea, le tusia iopu. A wāwa o wiloa, o loo soifua le na tongi o leina au, o aso amuli foi, e tu lai mai o ia, I lunga o le ele. For I know that my Redeemer lives, and that
he shall stand at the later day upon the earth. Te whaia nei mori mau, suaf pele o Yesu Kiriso, o le tasia whaai ui le pese, ina ia o le pese lava lea, e fia ia itina, ia wha umai le mori mau, o te whaafitai tele molo wanga noa, ia soifua ma ia manuia.
Now we'll have a final eulogy of Mom Tolu, read by Emelata. Yes. Greetings in the mighty name of our Lord and Saviour, Jesus, who died and rose again, which gives me hope, which gives me joy, knowing that my mum is playing her ukulele up in heaven. So praise the Lord. So I'm going to go straight to the point, because we're uchi le taimi. So, not se tala pu'u i le soifua o lo se o tina. O le history book, o le chapter were closed, o generation lo se o tina. I know my mum was very proud of her Fijian ancestry. So I want to tell you, my mum always talked about her ainga whiti. So Oratu Rampithi married Leo Avao, Lea Fafine o Lea Avao and Falese Ela. And gave birth to Yosefo, married Kalala, Lea Fafine o Tango e Aufanga, and my grandpa Fayumu was the oldest.
And he married Fereni Faletutulu from Fastouta. Fereni's parents were Fale and Fasia Faletutulu. Mom was the youngest of 13. So, Esetala A. Pati, born in 1917. So my mom was 1942. Her elder sister born in 1917. You do the maths. And passed away in 2006. And then there was, I think, 2 boys who died in infancy. Then Paule Leota, born 1922, and Maliu 2000. And then Pasina Fayumu, born 1925, and died in 1985. And Toafa Fayumu, born in 1927, and died 2004. Helene Vaipo, 1929, and passed away in 1997. Faletua Tuseesea Alainu Uese, 1931, and died in 2008. Ilitana Fayumu, born 1933, died in 2009. And then Auntie Malia Saamau, born in 1936, and passed away 2011. And then last year, my mum lost her last surviving sibling, Fayumu Kioaka. And my mum always said to me that she stopped calling Fayumu her brother and called him Olotuma. So she called him, Fayumu, you're my dad now. So when Fayumu passed away, Mum was heartbroken, and she said, I'm by myself now, I'm alone. I said, no, Mum, you got God and you got us. And my mum, my dad started a book, and my mum kept that book going, and in it she wrote all the birth dates of her siblings, and on here she had all her family, and I posted on our Fayumu and Whilingi Facebook page what Mum wrote. I am the baby of my family. She was spoiled by my grandparents. They really spoiled her. But I want to just thank Mum's sisters, Auntie Lotte, Lilia, her girls who are now partying in heaven, Aotelenga, Soe, Wala Aumata Utia. Also, all Mum's precious friends from St. John's the Evangelist, Ekalesia Katoliko. We never forget your kindness and your love towards my mum. Also, yeah, she loved you all, even though she left the Catholic Church and came to support my brother here. My mum kept those relationships, and you guys are precious to us. And also want to thank our Living Waters Otara Baptist Church for your service to us this past week or so, longer than that, and loving my mum, even though she was with us for maybe 2 or 3 years. You loved her, and we love you for that. Thank you for serving. Last night I didn't introduce myself. I am Le Malu Emeleta Faumuina. I'm not the eldest. The eldest in our family was Fa'afiu Malo, born the 2nd of July 1965, and passed away on Christmas Day 1966. My mum was heartbroken. My dad was inconsolable. I was born 22nd of September 1966. I'm married to Tukana Korenga Metua. We have 5 kids. My sister Melanganuu. Okay, you know what? I'm just going to cut to the chase because you already know that. In total, my mum's has 13 granddaughters and 5 grandsons. The young man that was playing the harmonica, Tawa, Yoelu, was my mum's first baby. Tawa was taken by my mum at 6 months old. He's over there, wave, Tawa. At 6 months of age. And he has got 5 children, 26 grandchildren, and 3 great-grandchildren. And Ulufafo, who spoke here, she's a registered retired nurse. And Ulufafo, just want to say thank you. My mum had open heart surgery in 2003. And she had a valve put in, a tissue.
And Fafo and my cousin Matau sitting next to Ulufafo. Matau, can you wave? They slept at the hospital, kept vigil with my mum, and we thought we had lost her. And I remember my dad saying to the doctor goes, how can we support you, when we met with the family? And my dad goes, save my wife. Like, okay. So, I praise God. I think a lot of you, tō te reo tō e sila whia o loo tina, e pei o se fō mai. E whaianga, la aulanga aloe, her flu bomb, ole flu bomb, I've shared it with so many of my friends, and they make the flu bomb. It helped me during COVID. And what else? Yeah, she's a real, healer, physical and spiritual. And if it wasn't for her aloe and all those, the kofe, the gano, all that stuff, if it wasn't for that and the power of the Holy Spirit and healing, we would have lost our mum long before this. We had her another 20 years. And I praise God, we had another 20 years with my mum, and she got to see her great-grandkids, 3 of them, and there's 3 more on the way this year, that's going to help heal our hearts, losing our beloved mother, the tiger mother. I'll tell you something, I'm ashamed of this. Mama, we were scared of our mum, and we have to keep the house clean because she's got OCD like my grandmother Felingi. Wants everything tidy, spotless. And we used to call my mum Hitler. Bad, eh? We're bad kids. Okay, I'm going to move on. My mum, I've brought here with me my mum's certificate. If you come to our house in Otara, you'll see all our certificates, our degrees and stuff up on the wall. My mum was so proud, and then she put up her one, her teacher certificate, 1964, and that's how she met my dad. So she was teaching at Nufuali Primary, and then this guy comes in, and my mum goes, because my dad was 29, my mum was 22, and then my mum in her mori mau, when Dad passed away, she said that Dad came up to her and said, are you single? And then our mum said, no, I'm going to be a double. So, my mum. Yeah. So, it was, my mum and Dad both taught in Samoa. So the sacrifice they made for us to leave that job, which is kind of like highly regarded, and to come here and work in factories. Always grateful for that, the sacrifice that they made for us. My mum worked at various jobs, cleaner, sewing for the great outdoors, Middlemore Hospital, and also not just work life, her involvement in the Auloku Otara Ekalesia, teaching Sunday school. She prepared like it was a university class. She would have laminating, she would laminate, photocopy. She prepares 3 days before her lesson. She was that dedicated and committed. And she was, even after she had open heart surgery 2003, in 2015, I saw in her book that she was a sui presidente Aonga Sasa in 2015. And in her book, she mentions a lot of, the presidents, and I see some of our people from our St. John's Church that Mum worked alongside. We love you all. And I'm wrapping it up now. Have I got time, Penny? Yep. Yep. And I just want to say thank you to my mum's family. All our parents have gone. But when I look at you, I see my aunties, my uncles that my mum loves so much. When I look at you, it makes me cry, but also comforts me. And I pray for a blessing on you. When my mum was alive, she, at one of our reunions, she said, Whaamanguia, bless you, bless you, bless you. She wants to bless you, all her nieces, nephews. She loved you all so much. And also like to thank friends of my mum,
I met some friends, Emma, your lovely sister, that love my mum, Kasilinga and Mayava, my favourite actor from Three Wise Cousins. Malama, Matalena, Tamala, Miliama, Samoa. All those people, you know, we love you for loving and looking after our mum all those years. Thank you to our friends, like us, the children, our friends who met my mum, associated with her. It's lovely to see my Macaulay sisters here. And Tangaroa, all our, my brother's doing my dad's thing, wrap it up. And thank you for your comfort, for your gifts, very generous. We appreciate it greatly. And, you know, what I used to speak over my mum in that last few days where we lost contact with mum, she was like in and out of consciousness. We kept a vigil around her and we kept speaking, you know, Bible verses to her, Psalm 191. And I said, Jesus is Lord, Mum, and goodness and mercy will follow you all the days of your life. And so be it. God chose to take her home swiftly. And, you know, I praise God. And, Amene. Love you. God bless you all so much. Thank you. Thank you. Love you all. Amen for that. Now we'll invite Pastor Paul Gibson to bring us a word of encouragement. Ye mahalo lavali lung sai ya to tamama tina ya maso to sunga fa fengainga ya awo ke poli e palangi lavala 10 minutes le ko koi ye oso fa penge ye no fa mai o ke sa fa le pu fa ma fa na fana ye e kili ma fengo fa ma fa fanga si wanga le nganga vole tu ma fa ma fanga ya oi ale o laso fa pengi o aso maliu e fa la kiki kele ka ko le upo le tua ai al fo se maliu e kele maliu ngal fia po se kwa liva ngala uma kwa umile la uma fa so la uma wala ke ya la i wa ko pela ko kala ama kwa ngalo ya o le upo le tua o aso maliu o aso ka ua le fing le upo le yova le fa tau pele upo le tua intato ya okay comum. Fa mai salamo o fi fa tama salamo todo. Fa mai salamo todo lo wanga ngai ya e fa manui le. O mea uma fo I to tonu ya tiau ya e lona fa e fa manui lona swafa pa ia. Lo wanga ngai e fa manu wa e le. Awa nei ngalo ya te oi se tasio na me alofa. O le fa mangalo ina oi mai a mioleanga. O le fa malo lo yo mai atoa. O le fa manuia ya te oi. In the Bible, in the English Bible, saying, bless the Lord, O my soul. Let everything within me bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefit, who forgives all your iniquity and heals all your diseases, who redeem your life from the pit, who crown you with steadfast love, who satisfy you with good, that your youth will renew as eagle. Lo wanga ngai e whamanua e le tua. E tā ua leo te fia tufa la le tina lea. Langa yeile le temi a. O le fou o tolu tuai ma tolu fou ya ngai ko ke sila fil ko ke loko ya to le amio lo makua o kuai lo ngolanga fa mane tu spai a fa fou o meno ke fital no to o le mafutanga ale tangata malona tua e lo mafutanga malawe kalesia
Ila la maftanga malau fai au. Ila le maftanga malau au talabou. O lau mafutanga oe male atua ta ua le olanga tangata. Wa o mai aso fa pene. O le mea vale famai le upu. Ngā lulue manu o ao mai le po malolo. Fai mai foi i masangi tātou atonu. Fai mai ye manuia la malanga tolu. Kei doi. O le upu sao lava. Wa leva ngai lo e tolu manguia la malanga. E kei loa lava e oe manguia la malanga e pā e leila saungi. A le anga lau saungi. Au ke kuai e foi sesi. O oe lava pau e leima leanga la malanga. Wa le vai mai le upu na fa sola nga po. Ye na fa mai Yesu o a le upu moni male ala o nga o le ala. Ele la kulo fa fi ave o le langi. Le la kulo ve kala si ave o le langi. E alua o saili le tua, fa mai le fionga le tua. Saili mo le ma lo le tua. Ona fa popo le o isimia. Le o ta oto le matua le. Awa mau kingoa langa malanga lau manguia. Asia, langa wa leva nga saungi langa malanga. Tolu nei lo makua ya ele kemi sama mo ngofo ai ola o fia ke lo makua e tu sang kama wa mako fai au ia ngala ngala ia ango ngofo ngai pa pono fo ale mai makakalo le ve fi tato matua tina matua tama au ko ke fa vai kalo mo tato fa nau ko sa pe ulo valer ka makiki fa ngo kakalo pa pengile ulanga ka ngaka ke siango mene ka uli ai ta lo fa yaku le tua sa fio mai ave o mo fa ola wa mo fa ola le tua tai o le tua ulo lima fa mana tu spaia o ia na te uolo lima au ke uolo lima le tua langa ia kan bika ku ese lima le le tua lo lima mai tai mai sa vali yo mai foi la ye le lo matua le wa fa pengile ulanga fa pengio ke ma o ke ma ku foi so tinga pa ayoko ale len mafutanga tanga male tua o tolu ya o le tua moi ale len mafutanga oi po le ale kalo lo wakali mala kamala o lo vale yo ve fiu fa ko mai loko ale mangi loko e ala nga sefe lo ka mai ki ngala ngale ka kalo oi fa mai ale tua o te fa man wi ya te oi o te famban wia la fanau o te famban wia la fanau mala fanau o famban wia to na fanau mala fanau ai te talo la to le loma kua ala ko kai solo de kamakiki mo le vale so au ki fango ngoa au le oso e folo ko mo lunga ko luma le li kan fa ya le li o le ula vale kamala au ke fa fe kai ke o le wa ngale pawan mena o la kamala ngo le ki kalo ko lo fam lo ngale Nera e vi e lo matua le. Lo nga e vi e foi le tua. Me a mai tau e fama nui le tua asia. Wa le ai le tua le langa tangata e le ase me fai. E mandu we le langa tangata mang nui le malanga. Pe a e sa ili mo le tua mlong finalo. Telefone mbaliu. Bewa piano ya taita ia. Ata fo se lo fa se maliu se a inga po se maliu lama. A mali foi uma tua que fai ko ia ka ngaka fai fiau. Au ko ke fai launga ku me ka le launga. Ai sia, la na ko kele ma ko inga le do le li. O fa ke ia mai wa ka mi nga mai ia ki nga ka la wa lo fi e fi le mo le sa na fa lo ki ya. Ia ka mi kom nga ku ele o po le li. Why if you have my pay, come my love shower a little polely. Lango le upoleli o le upoleli o le sa upo Paulo le sa utalatu. O le upole tua. Ai ta tau i mi fa penei con le phone o le time nei le fa ma losi tua iau ia tu be fa ma fan o te fia fa ma losi ia to le nei tula. O te fia lui tau ia to le nei tula. O te fia fa malosi e toi ia saili le tua se au ke saili le loku saili e ha mele le u manga ai mo le tua i lo langa o ko kupulanga se wa kele ka au ke fa pe yo lo mo leva mo lo le ku nga ro ia nga e ka pe me lo maka o fe kalmi e tu na ka ko i vio i le ola ia e saili le tua o le ngia fiafi a uma le o lo mutua le ia ia manga kua ia le fale ko ma fau fale le ko ma fau fale le
Kangi le tua sosoani mai lo nganga. Wa le ko malanga oi ma oi. Ele la ko lo fai lo malanga. E sosoani la fai ia te oi. E te talo lo fai te oi a oi lava e ke kulu mo le yo no fai oi. Ele la ko lo ko ku mo oi. Le la ko la fai yo au le ke sau ke sui mo le lo makua le bol ko inga le o. E ku lava oi lu mo le tua. Mela le saungi la malanga e ke lola vai ole mangui ola malanga. Pale le saungi la malanga. Ya wa ke sola ese maleli. O fa ke fiu le ni. Langa le fiu le tua ya oi. E a lofa le tua mo oi. Po le ale le anga tangata e a lofa la le tua mo oi. Ai te tau ya oi. Mau ona faita filfilinga. O ta filfilinga ia ta lia Yesu molo faola. Wa ta lia mena le wasu ye lo makua le. Wa fa o kalia lo makua le be ke ia be. Wa ka e kalia Yesu molo faotanga. You know so le nganga pa e koi fa pu pulo maka. O mea mga ia o nga mai ai le anga sa e ko ngal ko yo se o mea bong ya la o mea komu le. This is what really means what it is. So like yeah o nga fia le le fia lo makua le ka kalang ki kala. You know, this life is, you're not going to live forever. All of us going to die somewhere. And the Bible said, my soul, bless the Lord, oh my soul. Let everything within me, bless the Lord. Nei tu la, nei taimi, langa wa uchi tatu taimi, ya, wa afare wa kiale ko limingo ki kiale kami, ya. Awa ke, no, for the famalosi te tatou te matina, whanau, e osum tu whawhine, se awa whangalo le tua. Pipi le tua. Saili le tua. Tangi le tua. Po wheo iei po amawhtanga. Mea foi le ki ngā lewanga mai lo makua lea. Ai whai mai anga ia. Praise the Lord. Why? Why does he say praise the Lord when things are happening, when things is hurting? You know why? Because she have a relationship with her God. Unshaken relationship with God. She knew her God knew her, and they worked together with God. And so every hard time that she goes through, she will manage to say, my soul bless the Lord. E kangia kusing mako e fiau ka o ngol boinga lo mako fa malo ko ila me ke kangia. Praise the Lord. Au ki fango ngoa. Ai chame me fanga fail tinale upule. Lenga le la maftanga mle tu. When do I lo makua o ko kangia swa la e o sekia o levanga o la walu meng family Yesu no o ke halu e kapenga no fanga mo oi. Yeah. Kaku malung ka cheneng nang lo e me au kamale fa me ulavanga ya. Ai fa malosi ki tatu maftan me fa fi pola umale ka ko sauminga. Se le o me ai ka ua. Ye uma fanga ai le sanga ngai pe maya. Ingo fa fanga le nganga le fa fanga kingo ale pa pe le nganga le fanga male nganga. Fa fanga le nganga, fa fanga le upole tua. Awa fang kwa la pe melanga yang on menga la apa vai do nganga ai yang ngalo si kingo e ngalo ya o le tua fa kwa e kapala le tua pe o melo me o le tua ke le fi ho ki fa o bole ai na le salapu e fa e ke le ka pa le ko kaminga ka po ka le tua au ke solam le tua kupulanga fa mo le tua le ba fanga e fa se me fa mai ya Yesu e le ba fanga e fa se me va na o yati au. Only God can do things for you. There's no one else. Nor your father, nor your mother, Lord. We love our parents, we love our church, we love our pastors. But only God is the most person that you need to put into your life. And the number one person in your life. Yeah, sorry, also my pull-up in Naka. Yeah. Malo, Pastor Paul. And now we'll have a video tribute of Mama Toatoluolefaleaana.
absolutely smacking. It was a boss thing. Yoi. If I read through that and talk about it and teach all your sisters, because they're very sensitive, they don't like it. Manila, Vela Makina, Such a great remembrance of Mama Tolu. So I'm the Fijian side of Mama Tolu. I want to finish off by reading a scripture as we about to say farewell for Mama Tolu. I know we've read all the Psalm 1 scripture, but I want to do a Fijian one. Same Viwa. Auna waka vina vinaka kemini Jehova. Ena lungu tau dhoko, kana tukuna kedenga na vei waka karua mbota, ni kao ni ndau dhakaba. Ana marau ke reki, e tiku ngā vei kemuni. Ana sereka na waka vina vinaka, ke na dhamuni na kalou dedere. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will show out all your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O you Most High. Mama Tolu's life was a life of praise. And so I know only fitting that we acknowledge it in Fijian too. Mama Tolu was from the island of Bau, a great chiefly island. And so I want to acknowledge that for her today. And so friends and families, as we come to the end of our service, we want to continue to acknowledge her life. As we have gathered here today, we've had all the Aingas, the families of the Faumuina family. And they've shared all their journeys with Mom Tolu.
And as we have heard all life, I trust as you have heard all life from last night and today, that you consider your life of where it's going and what purpose it has. Because she had a purpose for God, and she lived that life fully to the ends of her life. And so today I just want to continue again to finish off by thanking each one of you, Whawhetai Lava, to all of those that have actually come today and supported the family during this time. Thank you for all that you have done. Thank you for all the support that you have given the family. Thank you to all the Whawhetau that have been here today for sharing the goodness of this lovely woman of God. Thank you to all our friends that have come here today and that are online in stream. We pray that you have learned something from today, that you don't leave not knowing something has touched your life. And we pray and trust that Mama Tolu's life has touched your life as you live today, as you have a purpose. And so with that, we want to thank each one of you. Please continue to be with the family. I'm sure they'll be around the rest of the day to talk to all the daughters and the sons and the children, the grandchildren, the great-grandchildren. So please stick around. And so after this, we are taking Mama Tolu's body to the Manukau Memorial Gardens. And after that, if we can make our way to the Manukau Event Center on Norman Spence Drive. So please, can we all stand? As I close off with a word of prayer, we have come together today to remember before God the life of Mama Tolu, to commend her to God's keeping, to commit her body to be buried, and to comfort those who mourn, with our sympathy and with our love in the hope we share through the death and the resurrection of Jesus Christ. So let us pray. Father, we thank you, Whawhetai Lava, for all that you have spoken to us today. Lord, we pray as we live here today, as we say our farewell to your servant, Mama Tolu, as she goes to be with you. Lord, we pray as we leave here today, we would have learned so much of the lessons of our island mama that taught us so much about life. We pray that each person here that are on live stream, that are listening, that their life would really learn of the lessons that she taught us today. As we commend her to you, we commit her to you, Lord. Go with us. Be with us. Be with the family. Be with them each day. Thank you for each one of them. We pray that you will bless the family, bless each one of us as we travel and keep us safe. We commit it, we say, Whawhetai Lava, we nakawagalebu turanga na nonambula, we nabagalebu na kai ko takaba na nonambula be kenda ni kua. Thank you for giving us to us. Thank you for family and friends that are here. So Lord, we commend her to you, and may the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with each one here, now and forever we pray. In Jesus' name, amen. Amen. I find rest in you, my God.
Faumuina loa se o whapaleina oe I na uvi I ngā olo mamalupa ia whaanene ina Serafi manu matai tasi ia whaaloa e netua o mai tato tapuai I Faumuina loa se o whapaleina oe Olo mamalu pa ia
Ole